أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم. الفاتحة. Informacja, że uprawa była przed różnymi wieczorniakiem.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kira hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja je talo yaračija sale mengoro. Kira hamdi ko Allahi Azza wa Jal čalo nimetija kale voz viši medineskoro. Kira hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja so počastinga mene najmangle divesenca remrakenca taromasek Ramadan. Kira hamdi ko Allahi Azza wa Jal koja so akale voz viši medinea pravga korolea kja kašuke kana gafletime kalbija. Каква мубарек дивеа на салаватием селамија, управа маро примери, учители, пекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, управлескери фамили, управа асхабија, управса окола со джидиња кале воз вишиме порукенцар, акаја дуњана муклен ниса равер, осенсар муслимања. Сагилиме пралаленем пењалем. О масек Рамазани na ne samo maseka čalo uruči. O masek Ramazani anela pea bud bakšiša e umeteski. Jektaro pobare bakšišija kova su anela menga kova masek i talo bakšiši so i dovaja e postačeskeri ovela prifatlimi ko Allahi Azza wa Jal. Ajde sar su umeti najčesto najbolje sekiracija sekole kereskeri Itali, otkako Hano ajde sutno iftari, sledno lengoro pučive kovel, soka ha iftari tajsaski, soko vela men sifireske ha ibaski. No bistraja je but važno butite kelamenge plan programa. Adja plan programa Italo, a soka keravdova je dve kovakti iftareskoro. Soga kera vdova kovakti se fireskor. Da li amen sar muslimanja ja razmislinае? Da li sam svesna amen kokova vakti bereketna amena rakšovaje? I od leske pralalen, a čali važno se dovajakeri, pogotovo kakva masek, ti dova sar postači, u Allahi Azza wa Jal, koga kerela menge lafije, a čalo ajetija, emo propisja uručeskere, među sada dva Allah Azza wa Jal spominela je but važno buti. Allah kava kerel, Iza se'eleke ibadi anni fe inni karib, uđibu davvate da'i iza da'an. Ema popučena tutačal mange vaker mesjum paše, šunava emo da zevinava man kilengeri dovaja. Saro Allah Azza wa Jal mangela te vakerela menge, ejtu so postinea. Obkružimo se qua dva momenti so gotte kere dova ko Allahi sam prifatlimo. Avea ko namazi ki teravia, ker so poveke dova ki sežda, sam prifatlimo. Ušte ako si firja, dja itali tretina rakakiri kogo Allahi Azza wa Jal mu kela peki prvo nebes, koristim dova ko Allahi Azza wa Jal. A dekindo amen najčesto žalina amen ko amarohali. Некој жалинела пе проблеми е састипаја, а вер жалинела пе проблеми рскаја, отрито жалинела пе проблеми фамилјарно. Ако коакава моменти ту, ни да неатут ко Аллахи Азza wa Jal те редовајаја, о Аллахи те поправинел торо стање, кога ка кередал? Олеско пейгамбер алейхиссалам кава керел, Лисаиму дауватун ла туред, еме постаче
skeri dova tali dova koja so na edingjo vella. Ko aver hadis o pejgamberi al-Islam ka krell thalafatu da'watun mustajabe. Trine vrste manushenge i dovaja lengiri tali kabuli. Koji tali Allah trin vrste manusha kola so lengiri dova tali kabuli. Pa ka krell da'watu sa'imun. I dovaja e postačesker. Pogotovo pralalen ko momenti anglalu iftari. Ko momenti anglalo iftari i dovaja so kerelo muslimani. Po tukjo me lekja va kerena amin. Sad gjikote se anko asafko hali do deka postinea. O me lekja tuke rodena oprosko Allahi azza wa jel. Diko astanjo Allahi azza wa jel počastinela tut musliman. Jo doleske kava kerel trine vrste manushengeri dova itali prifatlimi. Posta českeri wadawatu mazlumin. Misto agar i dovaja kaske kerea nepravda. Se adva manusha ko dinjatut be dovaja ko Allahi azza wa jel. Mashkarlestem ko Allahi azza wa jel na ne nisavi perda. Ko kraj kakel wadawatu musafirin. I dovaja musafireskeri. Trin vrste manusha momenti a koga i dovi tali prifatlimi ko Allahi azza wa jel. Soske je dova kakva momenti sila posebno parotan. Soske i dovaja kakva masek tali po različito tarokola masekija. Ašal neko bo sebepije. Jek taro sebepije i talo so kakva masek. O kalbije mu'mineskoro i talo poveke paše e Allahea azza wa jel. Sebe pijačalo doleske so pejgamberi alaihissalam vakerja i dovaja e poslačeske ditali prifatlimi ko Allahi azza wa jel. Taro sebe pija soske dovaja i sila pobari vrednost. Sebe pijačalo doleske so ko mase, ko Ramazan i pogotovo ko palune deš rakja, a rakjo vela lejletul kadr. Sebe pijačalo doleske so kakva mase kravjona o udaraje dženeteskere, a panglona o udaraje dženemeskere. Ake soske kakva mase i dovaja i sila posebno baripe en vrednost ko Allahi azza wa jel. Inaku pralalen, o muslimani koga kerela dova, of narodela direktno. Jektaro primjeri koga rodelo muslimani kerela dova jar. O Allah, tu najšukar džanea dali očoroli pitalo mange hajri. Ako džanea deko očoroli pitalo mange hajri, deman sabăriti izdržinav. Aman ako džanea deka obereketi italo mange ko velko hajri, onda mukle maškarmande em demanle. Agar o muslimani kerela dova. O muslimani po nekoga špere dovaja ka rodel ko Allah azza wa jel, amanane te džanel dali talo leske ko hajri ili na. Prala musliman, džan deka i dovaja tali jek nešto najmanglu ibadeti ko Allah azza wa jel. O pejgamberi alaihissalam kakel ed du'a'u huwa ibadah. Mi dovaja tali ibadeti ko Allah azza wa jel. Ko aver hadis o pejgamberi alaihissalam ka vakrel lejse shay'un ekremu inda Allahi mine du'a. Na ne ništo pomanglo ko Allahi azza wa jel tari keribe i dova prema ko Allahi azza wa jel. Prala musliman. O primjer je i tale but. Sar generacija anglalamende kere nas ne dovaja. Mi spomine nas ne ošarte dovaja koro. I dovaja Italija de ako asomeni nelo kaderi. Advo Allah azza wa jel so tuke zapišinja. Jekta rodile sa o pejgamberi alaihissalam pošminja te rovel. O Allah azza wa jel naredinja Džebreileske alaihissalam huli ki puf dik moro manglo so itala da so se kirinjale ačal so rovela. Alo Džibril alaihissalam ko pejgamberi alaihissalam ja Rasulallah so italo adava, so tu trovlja kerga kakva momenti. Dik palakava musliman, da li na zasluži nelo pejgamberi tute mangeole? Džanea toro pejgamberi ačal sorungja?
Rungheau pejgamberii alaihissalam va kerindoi Gjibrileske, ja Gjibril, rovava sebepe aqalmoru ummeti te 90 rostanovnike e gjehnemeskere. Kja deja situacija o Gjibril el Emin ka va këllë pejgamberske sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, selami si tu taro Allah azza wa jel, a kja se kiracija so dikelo Allah u praltute, i si tu selami tartoro pejgamberi em dela tut garancija, kaste ko kalbi sir sarjek atomi tikno imani, o Allah azza wa jel na ne te dozvolnil gjehenemeske rijate asarelole. Da li se janë zadovoljno akalea? Po na odorigo pejgamberi alaihissalam ka krel, a da li značinela da ka vera nekola ka kuen ko gjehnemi? Toga što Allah azza wa jel ka krel Gjibrileske, ja Gjibril, izvestine Muhammede sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, pa makar koji va kërga jek puti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, na dozvolinava to veltaro stanovnike gjehnемeskeri. Sebepi dova atere pejgambereskeri alaihissalam o Ibrahim alaihissalam ka tërgjo langla lo gjeneti o pejgamberi alaihissalam langla lo gjehnemi. Gjane asos këtë toro pejgamberi alaihissalam ka tërgjo langla lo gjehnemi, aqal tuke, aqal mange, aqal lumeti e Muhammedesko sallallahu alaihi wasallam, e moftogar da ka kerel dova ta krel Allahumme sellim sellim. Allah kurtulin, ma dozvolin mu umeti to velko gjehnemi. Akva i ta lobari pe prava muslimane dovaja keri. Odoleske paznim po nekoga što kere a dovaja. Prenesingo vela čačutni slučka pralale njek policajco prenesinela ta rikjaba. Dodeka syusi neki služba penela lo jek manuško kalo bar, potoš nangla ludare kabakur, angla ludare kabakur i dove i tali kabuli. Emleske ridova koel, o Allah, iskushingyanman na dingyanman maksım ya deman çavo. Palo jek bersh, akva manuš, avela kikjaba po šmiljate za blagodarinote ko Allah, elhamdulillah Allah dingyanman maksımi. Nakela bish bersh, e isto ne manushe dikava, setinava man koleskoro liko açal leskeri dova. E makanakava kerel, o Allah uništin me čave. E makava koga šunjun but pogodinjaman. A kale manušeci dingjum ki strana, em kavtrav, ej manušea darataro Allahi. But šukar setinava man upral tute. Pamtinava toro liko anglal bish bersh. Setinava man koga vakereasne, o Allah deman čavo. Tu kergan duj drom greška. I prvo greška i talo koga rodingjantaro Allah azza wa jel te deltut maksimi, bistergjante vakere deman hajdlimo maksimi. E mi dujto te ri greška i talo tu alam bedovaja te dele, mesto bedovaja šajsne tvakre, o Allah popravino stanje mere maksimeskoro. Halilo manuš peri greška, i rangjapes me ningja peri dova, dikeni veličine dova keri, e prenesnao isto policajco, o sledno beš, hemo dat, hemo čavo zajedno tavafi kikjaba kerem. Akva italo samo je primjero Allah azza wa jel sad dečinela mare problemija. Isto agar prenesingio vela menge ko akte Musa skoro alaihissalam. Ali je gjudi ko Musa alaihissalam. Ja Musa, wallahi tuja kerga lafi. Kerman gedovaja ko Allah azza wa jel te delman evlati. Wallahi azza wa jel akla naštito vela evlati, oj naštite bijanel, oj tali neplodno. Neko borbeš, isto desingio vela. Palo neko borberša o Musa alaihissalam kale gjulja dikela maksimea. Empučela laje Allah sar. Penga nevozможно italo. Naštito vela maksimi. Dikeno Allah azza wa jel so kapenel. Ja Musa, mande ko kaderi si ne zapišimo, naštito vela maksimi, aman mo rahmeti pobedinjamo ro,
kaderi. I milose Allaheskeri pobedinja ardava o Allah so zapišinja. Akva je talo samo primjeri psalalen dedika i dovaja sar meninela ostanje ke narodoburu. Inaku prala musliman. Koga se andiša kariga ki dovaja. Džanene dovaja i sila lakeri terbija. I sila lakoro edepi. Jektaro edepi talo. Това искрена ко Аллахи Азza wa Jal koga keraja dova. So značinela, te na prepishina e Allaheske amal ko rodi benesavoj blagodataro Allahi. A dva značinela, te nađate roda, taro slike, te zaveti namen koga džikane praznikija, te nađako jatanja te roda, taro mune jardami, te na kera širkija, a dva značinela peravaja e Allaheskoro teuhidi. Odoleske koga rodena, ka roden striktno taro Allahi, so Allah va kergatu menge ko Kurani, maš kartu mende mu Allahi na neposredništvo o Allahi direktno šunela tumari dovaja. Tari terbija je dovaja keri pralalen te manglen tumari dovaja uve kabuli tove neprifatlimi. Hraninen tume halalea, zarabotinen halalea, emoven durtaro harami. Se o pejgamberi alayhi salam kava kerel harami haibe i dovaja na nekabuli moćave hajlimena i klovena. Mjektaro se befi ako dikaja isjamen neposlušna čave, hajr sızja čave, kapuče korkori tut savidala vera kergan, soja parva kerganle, so mislinea, so uplata ki sporska, komarea, kamataja, hajli momak srno čekuina to veltu te počituinel tut, a kvajtalo suprotno tare pejgamberi radi selam reskere lafija. Tari terbija je dovaja keri musliman, dove sigurno ko adava ko akerea dova de ko Allah Azza wa Jal ka ispolninel tuke. Tari terbija je dovaja keri talo koga zapošminea ki dovaja, počmin hamdea, zahvala ko Allah Azza wa Jal emani be salavatu pro pejgamberi alayhi salam. Koga kerena dovaja ko Allah Azza wa Jal, keren dovaja Allah eskera lavencar, valaj ko Kurani ka krel, walillahi l-esma'ul husna, fed'uhu biha, eme Allah isine leskere šuža lava, molinen tu me nadale lavencar. Inaku prava musliman, dozvolimo i talo te uesul te kere ko Allah Azza wa Jal, leskere lavencar, tere šukare delonencar. Se ko aver približive ko Allah Azza wa Jal, ose na kale duje bukencar, na neprifatlimo ko Allah Azza wa Jal. Tari terbije dovaja keri talo psalalen, koga kerena dovaja iranentumen prema i kibla, oven teles krušenosti si kavenačal ko Allahi Azza wa Jal. Koga kerena dovaja pazinen oplodna vaktije dovaja kere, jektaradla plodna vaktije itale, ki tretina era kakeri i dova ovela kabulje ko Allahi Azza wa Jal. Isto agar ko vaktije za neskoro i dovaja na iringjovela, maškaro je za njemo i kameti dovaja na iringjovela, o imami kog uštela ki hudba dija dova na iringjovela, brišim koga perela daja dovaja na iringjovela, toro pral koga džala kodrom koga sam putnikova dija dovaja na iringjovela, isto agar prala musliman. Taro bereket li me vaktije dovaja kretalio palune posebno dešraka je ramazaneskere, so poveke ker dova ko Allah Azza wa Jal koga sam ki sežda, koga sam ko posti, isto agar prava musliman, tari terbije dovaja keri itali, ki dovaja te vazde tere vasta, so pejgamberi alayhi salam kava kerel, o Allahi Azza wa Jal, la džala ispružime vasta ki dovaja prema leste čučeti iranelo vasta adalema nušeskere. A kala itale falalen taro terbije so trebela agarte ponaši namen prema mari dovaja. Odoleske falalen, ako kakva momenti narodaja slas, bah, ačala maro dživdi pe ki dovaja, ko namazi, koga itala dva vakti, ako na kera sabr Allahi Azza wa Jal, ko akva vakti,
Koga ka kera, džanin do ibadeti talo but poveke isplatljivo ko Allahi azza wa jel. Apsori talo so dikava ki džuma, ke narodoske ređume, o ulice nastarela letan, a odobora men sigatu morisalila, a kalasja mamen so anglalijek nedelava kera sine, keden tomare safia, pereno safia tomare pralavde altena këldinen. So desi salilo marima nea, odobora bi salila mamene e Ramazanea, pogotovo džuma, koja je talo pobarida tariteravija, so vele umetea. Odobor za Fatimesjam so i kljovaja pa loftore kjatija, barem tekere neko ibadeti, neko azjareti, so de singjovela tuja pa loftore kjatija, kaj džaja sarna khavea to rovakti, gelan barem te posetine nekole nasvale, gelan zjareti tekere tere familja, so i talo advas osmeningam pošuka so dujra kergatu taro Allahi azza wa jel. So kergatu ta davaso dura kergatu ta risejda Allahi azza wa jel. So i talo advaso dura kergatu so kisejda i dovaja na iringjo vela. Odleske prava musliman, akala i tane momentija nezamenljiva, koristine nijek tretina taro Ramazani gelamendar halalen. Neosjetljivo gelamendja dva načinela sigate amaro dživdi penakela, keren hajri tomare dživdi paske, roden taro Allahi azza wa jel, te smeninel tomaro stanje, te deltume sekoa hajri, sekoa šukarive, ma biseren halalen i dovaja meninelo kaderi Allahi skoro azza wa jel so zapišinjatu meni. Odoleske kera dova ko Allahi azza wa jel, inšallah Allahi te prifatinela mare dovaje kakva masek Ramazani. Te prifatinela mare uručija. Inšallah to vela menja maru uruči šefačija ka dve kwa ka mukena men korkori kja mari puf. Kera dova ko Allahi azza wa jel, niko aš mazumi Allahi mate mukel mazumi to mare sofre. Niko aš mate odvojnel to maro jekiveki to mari sofra. Kera dova ko Allahi azza wa jel, panda but Ramazanja te dođakerenki zajednica to mare najman glencar. Čoroli paske te na džanen, se kiracijake mate osetinen, kera dova ko Allahi azza wa jel te prifatinel to menda sekoa hajdi so kerena kwa kova masek. Kera dova ko Allahi azza wa jel, akva masek Ramazani to se bepi, u ibadetija te manga, ku ibadetija te sigara, taro tugio hako te naša, o haramija te mrzina. Kera dova ko Allahi azza wa jel, amare maksumen kolengere drumao Allahi, neka arakel, oborčija taramare kera, neka duira kerel, e nas valenge o Allahi sastipe neka del, kasna nema ksamja o Allahi neko braduinel, o mangi pe ko amare kera neka zavladinel, e mamare mulenge o Allahi dženetja neka del, e kulu kauli hada astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح تقامت الصلاة تقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Перенемистено Сафия со Сафия тали тамамио намазит ove. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت آمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة